Grup pasukan SENS Angkatan Bersenjata Rusia merebut satu tank KFU melalui pertempuran di arah Avdiivka. Kru tank Ukraina memilih lari meninggalkan tanknya setelah dihantam ranjau anti-tank disusul serangan drone FPV Rusia. Dalam rekaman video, tank yang disita dari tentara Ukraina masih utuh. Militer Rusia menyebut mengevakuasi tank ke pusat logistik untuk penelitian. Мины, там, не мины. Ну и дальше едем за ним. Зацепляем, да, меньше, чем за минуту. Один смотрит мины, как бы, один за небом наблюдает. Вот так и все и происходит. Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Мы ее как бы, ну, не нужна. А ну, сколько мы танков выдернули? Очень много. БТРы, БМП. Ну, МТЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Леопард или Абрамс. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.